भाजप विरोधी शक्तींनी एकठांय येऊन जम्मू आणि काश्मीरात पर्यायी सरकार घडोवपाची तयारी चलयल्ली तेन्ना राज्यपालान विधानसभाच बरखास्त केल्या। 4 महिने विधानसभा प्रलंबित दवरतकीर गोंयांतय तशेंच घडटले अशें काँग्रेसीक दिसता। तेन्ना सध्याच्या गोंय सरकारांतल्या घटक पक्षांनी भायर सरचे आनी आपणा वांगडा पर्यायी सरकार घडोवचे असो उलो काँग्रेसीन मारला। काँग्रेसीचो वरिष्ठ फुडारी रमाकांत खलपाच्या कोंतान गोंय विधानसभेचें खरें बळ जालां आतां 34। दोगांनी राजिनामो दिला जाल्यार भाजपाचे 4 मंत्री आनी आमदार दुयेंत पडल्यात। ताका लागून पर्यायी सरकार घडोवप गरजेचें। पळयात तो कितें म्हणटा तें। विधानसभा प्रलंबित दवरून काल अकस्मात तेंच्या गव्हर्नरान विधानसभा बरखास्त केली। त्या ठिकाणचे तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेस आणि मुस्लिमचा पक्ष सरकार स्थापनेचो दावो तांणी केल्लो, तरी पण ती विधानसभा बरखास्त जाल्या। आय एक्सपेक्ट द 2 रिजनल पार्टीज इन गोवा फॉरवर्ड इन MGP as well as the 3 independents to take note and tell Goans either they are ready for resolution or they are ready for alternate government in Goa. MG पक्षान आज हायकोर्टान जी याचिका दाखल केल्या भितर बरयला की भाजपाचे 4 मंत्री, 2 मंत्री आमदार हे सकट बेड रिडन आसात, आजारी आसात, they are sick, they are not in a position to attend to their business. One of them is a speaker who has no vote in the house. So out of 14, 5 people, at least according to what MGP has said, are not in a position to vote. Actual strength of the house has reduced by at least 6, keeping aside the speaker. So from 40 we have come down to 34. So formation of an alternate government is therefore imminent. But what we suspect is that the present dispensation in Delhi and Goa will take people of Goa for a ride. They will take their own allies for a ride. युती पक्षाचे आमदार एकठांय नात। एकलो जाल्यार आपल्या ऑफिसांतय येना आनी आतां जाल्यार मगोप उक्तेपणान भाजपाच्या विरोधांत लोकां मुखार आयला अशें खलप म्हणटा। With 4 people not in a position to attend to their duties, and the battle between the ruling and the allies, MGP has openly taken a stand against them. One of the independents, who is a minister, has said that he has not been attending to office since Ganesh festival. What does it tell us? How can he therefore continue as a minister in that cabinet? How can the others continue with this circumstance? पणजीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत।